Oli Minisita w'Ihanga owe eby'emice n'emitwarize Peace Mutuzo yashoborera ngo obugabe bwa Ankoreti bukahikirize ebiri kwetengesa okubaasa okuhinguzibwa nk'obugabe ari kugira ngu ombiri kwetagisa harimo kugira ngu amagomborora hagari omuri nkore gine kwayo okushaba kwago o ministry ekikora ky'abantu twamanyisa oburyo burikwetagisibwa ngo ni okora bya resolution omu magomborora kana amagombora timinje agikirize mwena amagombora garikirize gasayininga ngo bukamagwa nkore bubeho gona gari hansi yankore ningo bucweka bushatwari aribina bushatu bwakana obucweka bushatu bwakana kubirikirize ngo bukamagwa nkore bubeho tware mu resolution zabo bwikirize na neco bukamagwa nkore ntubutongoza Matoviani Ngoma ori kukurira abazirwanireho na Rishfronasa yajimirira aba ministry ya agenda ahabo kurugayo bakagira ngo abanyankore nibo batari kwenda bugabe bwabo ngu okutunga obugabe kiri kwetagisa okubanza kwandika ibipapura aha mukoroni go gumwe Mutuzo yashoborora ngo abazire bonjire aha kucekereza uko ibyo buhangwa ngo abo kuba tibari kwenda kuhanura n'abana babo ombye mijwarire ngo kandi abazire tibari kwenda okugira kibagambaho emijwarire y'abantu bona nangwa tubekibonka emijwarire y'abantu bona na mnonga abasigazi abiki arawa bakujwara busha arona n'abasigazi abatandikira emijwarire yabita kwetegereza byo muhango bwite yabetarimo iyo koma amashoki kufumura enyindo omoka shange parizo ryone zenda kuragara ubwo yarugayo yashaba abazire bona okugira ngo babase kugira no bwire babuha bojo ngwabo kubaho bwiro bwinji abana babojo bahugire kuza omugo kunywa mara okushaba abazire ngo mufeho na mnonga abana babojo ati batugenzeraho barugero mu mashomero bukirikare bazo mu marwa bazo mu kuvuga piki bazo mu butare niko no baronda 10 konko bakironda babatagire kushoma bakayonzerayo entekateka ninge pindika hinduka ya Uganda n'enkurakurana yabyo nebasobuta matching Matovu yashoborora ngo ba minister hamwe na ba member ba parliament nabo bakozira umurimo gw'amani omukushekereze byo buhangwa ngo abo kuba nibo bacyacinzireyo okujwara kubi na mnonga babari mu parliament rero amateka go bakozire agakureta mu bugabe bwo butanyi nabo kufuko bugabe omuntu akafunekera iteka ryo kumwikereza kuzwara nko kwara akunde tindu kwenda tuze kuzuma bisicyo bonka Omuringo nibwo gumwe oguyashobora na hasente ezahirwe abeshongozi ingune kintu kirungi mnongo kutunga sente okwenda ngo zibayambeho omukushoze byeshongoro ebirungi ngo kandi kiyambaho n'abantu okumanya ebyo buhangwa bwabo okubitwazibwa Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Sky TV omuri Kampala